Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Lucas Kapitulo 17, versikulo 3. Agannad kayo nga rod, iti aramidyo. Babalawam ti kapsat mo no makabasol. Pakawanam no agbabawi. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nika, Apay ka di manang madel. asino man ang ti kasarsarita ni nanang iti cellphone na? Itay pa nga da ijarwar Jak amo manang. Apay ang masapul mo madayo. Di na ibaga ni tatang man ang ti imawag. Anya ko matidakas. No imawag ni tatang. Kanayon lang nga rodon akabilan ni tatang idi tunggal mabartek. Subyan na pay laeng. Nagpuskul ti rupa day tang Alfonso. Ni manang mo't. Tatang ko na mo't Apay mo't nga awagam latan ni tatang itinagan na. Nalipatam ka din tinaramid na kada tayo. Kasanulaangan, no nagbaligi iti dayjay arabii, kat pinuuran na ti balay tayo. Dinatay tayo aminan? Oh, no saan kayo nga inala dito ayan ko ita, amangan no anyamot ti inaramid na kada kayo. Talaga ka di adimon mapakawan ni tatang, manang. Ay na, problema kan sakit lang tit ita day tatao. Saan nga ibaga ni nanang agsubli di lugar da tatang? Amangan no dangran naman ni nanang. Maawatan ka mo't manang. Kuti kararagan tayo latta ko man ni tatang, tapno agbalbaliwan. Ala, rumar ka. Denggam no anya ti pagsarsaritaan da. Apay ngay mawag ka, lakay. Kumusta kayo ngayon dita bakit? Okay laeng. Isu na laeng tamakipurpurdiya kami la ditoy. Kumusta mo tin nga iti anak ta? Nasaya at damat. Kan itultuloy dalat at ipanag-adal ta. Nasayaat mo ta bakit? Kaano nga ti pa nagpasyeryo dito eh? Diyak pa'y amaw no kaano, lakay. Ay, mailiwakon ka ta kayo. Sapay nagriik at ti agbiyahe ita panawan. Wait nga raw. Uray dito ikat basit ti agbibiyahe alugan. Ala, sana bale. Addan tulat ta. Anya man ang tiimbaga da dya tao kada kayo, nanang. Nangumusta laeng, anak ko. Amang ano kuna naman ang agawid kayo iji lugar da. Wen, tamailiw ka nun kada tayo. Ay, saan nanang? Saan kayo nga agsubli iti ayan ni tatang? Dito'y kayo laangan ayan ko. Amang ano anya man ang ti aramidan da kada kayo ijay. Sapay marik nakakagurgura na tayo ni Auntie Eusebia kabsat ni tatang. Madel, anak ko. Nanang, apay nga agsubli kayo pay laang ijay. Awan balay tayo ijay. Dito'y tayo laangan. Nataltal na tibiyag tayo dito'y. Kasanungay ni tatang yaw. Naimbag kayo pay nanang. Kanayon nyo apanunutan ti pagimbagan ni tatang. Ni tatang ay, pampanunutan na kadimot ti pagimbagan ti pamilya na. Madel, Kas iti kanayon nga ibagbagak kada kayo. Ni tatang ti umay dito'y no kayat na. Saan yun aplanwan ti agsubli pa ije lugar da? Nakakaasi kayo laeng no aramiden nyo dayta, nanang. Manang Nika, nakitam ka di ti impost ti anak ng Tio Sibia ti Facebook? Anya ti impose na ading ko. Ate kita ladawan da iti nubya na. Aywan nga agpayso. Naimbagpay karakwada. Okay laeng amang i-post da iti kakasta. Ngamno da tayo? Saan amabalin? Gaputa kanayon da tayo nga ichismis. Isu akas taunay tigura ni manang madel karakwada. Wen nga rod, Manang Nika. Imblock na pa ani ang Tio Sibia ti Facebook. Kasanumot ngamin ni Auntie Eusebia. Kanayon ang makimisa. Ngamdakas mo ti aramid na. Chismosa. Kan kasla kay kayat na akit kitaan akabkapilan na tayo ni tatang. Kanunungan na pa'y tidakas nga aramid na. Wen ata kabsat na ket nga rod, Manang.
Ay, siyempre, aramidin dati amin. Tapno saan ang matadael tinagan tayo lugar da. Iso siguro akaguran ni Auntie Eusebia ni Manang Madel. Tamabuteng da, ama amuan tipod nung ugali da. Husto ta kunam Romel. Isu asaanin akayat ni Manang Madel ti agsubli di lugar tayo. Tas sigun kan kwa na, adayo anatal na ti panagbiag tayo ditoy. Kat, anya ti ko nati pamilyam, Alfonso. Agsublida ka di ditoy. Di dan kaya tiagsubli dito yung lugar tayo, Manang Eusebia. Nagngatong ngamin ti pride da. No di da kayat, o di saan laeng, anya ko maita. Saan asi ka tinaawanan, Alfonso? Mailiw akong kadakwada, Manang. Lipatam ida. Kabailam mo ti agbiag nga oray siksika laeng. Di mo idan surutan. Apay nga, Manang. Isuda ti pimanaw? O, di amuda mo ti agsubli. Nanang, ada good news ko kada kayo. Anya dayta, Madel, anak ko. Adan baro at trabaho. Ay, kat nasaya at ano kasta anak ko. Ang kasanungay, jabasit a negosyo. Di ituloy tayo lata. Ada kayo mo't ang mga sikaso. Isupay a pangalaan tayo iti para kanan tayo. Ay na, swerte ka talaga no may papan iti pagkwartaan, anak ko. Sa anak aswerte nanang. Nalaingak laang adumiskarte kan agbirok iti pagkwartaan. No sa anak nga aggagat, di awan mo ti mayata mangala kanya. No adda ko madito ini tatang niyo. Tapno maramanan na matigat-gatangam amakan. Di yuman sang kadakamat ni tatang nanang. Nagsakit tila payag ko adumdumngag iti bagbagayo. Hello, tatang. Kumusta kayon ditahan ni ka, anak? Nasaya at lagtamot, tatang. Ni Nanang mo nga'y. Busy da kini Romel ijay garden, tatang. Ni Manang Madela ang tikadwak dito eh. Kastaya. Mabalin na kasaritak ni Manang mo, Madel. Mabalin mo, tatang. Mabait la ang taebak. Manang Madel! Manang! Adak iti banyo. Apay aya. Kasarita na kakano ni tatang. Ay, anya manan ayat ibagaday tatao. Umay kakit din, Manang. Ay saan? Ibagam abisi ah. Nga Manang. Saan mo nga ipilit ni ka? Diyak kaya takasarita day tatao. Hello, tatang. Adda ka kadipay dita? Anak ko. Ala, di mo pilitan ni Manang mo, no di na kaya takasarita. Pasensya kan, tatang. Nika, sikapay lati agluto taglabaak. Wan sige, Manang. Kat, anya iti imbagan ni tatanggang ka itay. Nangumusta laang matmanang. Kunak ano ipilit naman nun agpasyar tayo iti lugar da. Saan mod, Manang? Saan kayo namapmapan ijay Isumat laang ngawan ti balay tayo ijay. Wan, Manang. Kan may isa, amang ano adamanan mapasamak agulo no agsubli kayo ijay. Narigatan. Sapay la kumata maawatan na. Diyak ipalubos, nga adda ti uray may sakada kayo mapasakitan manan. Maawatan kamot, Manang. Kat agyaman kami unay, takanawin mo apan panunutin ti pagimbagan mi. Napatag kayo kanyak. Iso asaan mabalin abaybayan kayo latan. Anya tay kunam nga ibagam kanya, anak ko. Kuna ni tatang, nga agawid ak ija ayanda. Tapno adda kadwana, Nanang. Sika ano kayat mo timapan ijay. Umanugot kayo kadi, Nanang? Ay katwan Tapno adda kadwa ni tatang yo. Kan pakumustaan naktumatan kini manong yo Marcos. Wan Nanang, no saan abisi. Di ko na ngamin ni tatang kanyak, makumikom kano iti trabaho na. Di dapay kano nagsarsarita. Kasta ka day. Wan Nanang,
Isaganak nga ron nagitibadok, tagbiyahiak inton bigat. Da kayon ti makaamo amang ibaga kinimanang madel. Wen anak ko. Syaktun ti mangilawlawagan ko na. Apay pinalubusan nyo pailaang ni Nika nga agsubli ti ayan ni tatang, nanang. Kasano ngayon ti panagadal na? Sana bali anak ko. Taas si dagmet ti pagadalan ijay ayan da tatangyo. Naimbag ano mabantayan da ni Nika? No saan ngay? Di ka kumaagpanunot iti kasta. Naimimbag matlaeng no adda ni Nika ijay. Tapno adda kadwan ni tatangyo. Kan maysa, asidag ti pagtrab-trabakwan ni ading mo a Marcos kadakwada. Mapanan ni Nika inton bigat. Apay nga italaang nga imbagayo kanyak. Nagdesisyon kayo latan adakda kayo, nanang. Ay na anak ko. Panawon matan tapno mapakawan tayo ti amayo. Kasta matan ti kapsat na. Diyak amo no kasanok ang mapakawan day taatao, nanang. Agraman ni Auntie Eusebia kabsat na. Iso ti kanayon amang ilunod kada tayo. Adalam ko mati mamakawan, anak ko. Bayam ati Diyos ti mangtad iti dusa kadakwada. Kas iti kanayon ko nga ibagbagakan ka. Pakawanum idan. Iti kasta. Maaddaan ka matan iti natal na apanuno. Adda akon tatang. Ay, si Kadaytan. Nagdakkel ti nagbaliwam ani ka. Wan, siyak da ito'y tatang. Basit gayam ti kalapaw mo dito'y. Kan nakarugrugit pa tatang. Awin nga rod. Diyak mo masangon ti aglinis anak ko. Amangan mo't ngamin, no day talaagin inom ti ipang pangruna yo, tatang. Saan met? Insardeng kong ti aginom iti arak. Nasaya at no kasta. Sigurado ang maragsakan damanang madel. Ay, sapay la kumaanak ko. Wan gayam, at do'y ti ginatang ni manang madel a para kada kayo. Ay, andyan nga dagita. Agas ti yuti ayo, tatang. Ay, Naibagak ngamin kinkwana, akanayon nyo nga ireklamo ti yuti ayo. agyaman nak. Naimbagta na panunot ni manang mo ti gimatang. Wan tatang, at dapay tinapay kan masida nga inpawit na para kada kayo. Hello, Nika. Nakadanon ka din iti ayan ni tatang? Wan manang, ada akon nito'y. Nagaduman ti miss call kan text mo kanyak, manang madel. Kasanumat ngamin, di mo sungsong batan dagiti awag ko. Madanagan akon. Kunaklakit din o dandakas na napasamak ka. Busy ak ngamin na aglindinis dito'y kalapaw ni tatang, manang. Kat, kumustamat ni tatang dita? Nasaya at mat, manang. Maragsakan iti impawit mo nga agas. Groceries kan daduman pa'y. Nasayaat nga ron no kastaadin ko. Agpawitak to manon no adanton sweldo. Wan manang. Di mo baybayan ni tatang Numapan iti talon. Ilutuam iti kanan na. Kan ilabam dagiti murang na. Itaman pa'y akasta ka kinitatang, manang. Jakman amo. Mailiwak mo ton ka ni tatang. Napakawan mo nga roda ni tatang, manang? Wan, ading ko. Tauray no kasjay ti inaramid na idi. Ama tayo latta. Naragsak ka man, madel anak ko. Maragsakan na klaang itimbaga ni Nika kanyak, nanang. Nga anya. Insardan ka nun ni tatang ti panaginom na iti arak. Kan saan una yan nga agong ungat. Ay na, agyaman akno kasta. Sinong batan ti Diyos tinabayagan akarkararag ko. Wan nga rod, nanang. Uray siyak. Maragsakan akmat unay para ka ni tatang. No kasta, saan mo nakagura ti amam, anak ko? Saanan, nanang? Kat agyaman ak unay kadagiti pamagbagayo kanya. Awan anyaman na, anak ko. Adda aklaan dito'y no kasapulan dak. Bilibak nga rod kada kayo, nanang. Uray namin ano na kayo akinabil ni tatang. Napakawan nyo latta. Iso akas ta kumamot ti aramidam, anak ko.
Saan kang agimula iti sakit tinakam kadagiti tao ang nakabasulkan ka. Tikit di aramidem, ikararagam ida. Simbang patkagayam ni ka. Wan ante. Kasla kimutong kayo mat. Wan nga rod ka anakan. Gapuda ito iti sakit ko. Dakkel tinagbaliwan ti itsura yo ante. Wan nga rod ni ka. Ninaanang mo ngay. Saan ka di ngagpasyar ditoy? Siyaklaang ti imay ante. Tapno adda kadwa ni tatang. Nika, pasensya kayon kadagiti dakes anaramidak kada kayo. Aglalo iti inayo. Sabay la kuma, tamapakawanak ti inayo. Sikalatan ti pangibagaak. Gaputa ang mga numatayak. Kat saan ko pa'y anakasarita, ti inam. Ne, ada kayo mat, Auntie Eusebia. Nadamag ko ngamin nga da kayo gayam. Madel, balasang ko. Imay kami laang nagpasyar, Auntie. Ala kung dahi ti agundaway, tapno agkid daw iti pamakawan nyo. Sapay ko mata mapakawandak kadagiti bidot ko iti. Napakawan kan, Auntie Eusebia. Kat agawaan nyo tagpaimbag. Tapno maatendaran nyo ti panagkasar ko. Wan balasang ko. Basta pagayatan ti apo asi kakaradkadak latta. Day, si kamot gayam day tayo, Sebia. Dakil ti kimutong ham. Ay, wan nga rod manang tinang. Ay na, maragsakan ak una iti dayto apa nagkikita tayo manen, Auntie Eusebia. Nanang, katsapay la kuma, taagtultulo yan tinasaya at apa naglilinangan tayo. Saan tayo nga agimula iti sakit tinakam kadagiti tao ang nakabasol kada tayo. Pakawanin tayo ida si pupuso, tadayta ti pagayatan ti Diyos. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Isagani Bulliser. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagdarabay, na inbag nga oras kada kayo. Amin.